Kristo taku buku grokno ane hamjak ma yaparo phaidi hingke sing kaitor haine hai jora ro phima ba sing boni kokno yana phaidi hingke sing tini kok thai rong sing one sok layana tini ang sanani musuk mani hingke obab Phwrwngmwng 4 verse 14 ni simi 15 jora Phwrwngmwng chapter 4 verse 14 ni simi 15 14 by 15 borok Hamya rokni lama tui ta himdi te borok tong tui ta tongdi hai khlaiyawi tongdi ta thangdi aroni uphilwi abo tui himwi thangyawi sekangi thangdi oro jeng nugo borok Hamya rokni lama tui ta himdi ge aroni uphilwi si phaidi hinai jeng ge obono tui ni jeng wansok lainai jeng aroni kifil jeng phainani nangnai ni bahai jeng kifil nai Roman chapter 8 verse 12 ni chimi 14 jora pore ke jeng nugo jeng engka besak no rothaiya phola no si jeng rothai hani bagai jeng jodi besak ni musung tui sakmang ni musung tui tongkhang keba jeng theinai te phola ni musung tui tongkhang keba jeng jeng kaham ke tongnai ba thangi tongnai ge je phola bai tui duljangnai bongka kaitoni besarok nei jeng chapter 8 verse 12 ni chimi 14 jora pore ke jeng nugo getabo jeng ang sanani musuk ma ke omosi jeng tabok Hamya rok bai Hamya rokni kifilwi jeng bahai ke phaimanai Hamya ni jeng bahai ke uphilwi phaimanai bongka phola bai tui duljagna nangnai ge tabok jeng phola bai bahai ke jeng tui duljagui man phola bai tui duljagani bagai jeng practice khlaibani nanggo jeng mane chini tong kusungo jeng regular khlaithai jeng tongo hingke pila hingke jemano jeng khlaithai sabrwrwng jeng tmano khlaithai chini tong kusungo jeng phola bai tui duljagnani hingke Bible no pore thai te bono Bible pore wi wansogui meditation jeng khlaithai number 2 hingke surima tongmani nangnai sabrwrwngno bwkhabai ke kaitoni kok no khnawi jeng kok ni mote jeng tongmani nangnai gete kaitoni musukma tmabu bono chini sabrwrwng ni tong kusungo jeng naitugani nangnai kaitorni ani tini ani langmao kaitoni musukmani tabu tini ano kaitor tma khlaidi ho bo tma musukjak tma ano khlairnani musuk abono jeng siwani nangnai siwani sakthara nangnai okay number 5 chini poito no jeng buinobo ma baknai ba buibai ma baknai buinobo ma ronai ge oma haike jeng phola bai tui duljagui mano phola chini bisingi tongo jepro jeng asai katal ongo haibana phola ni musung tui tongya hangke jeng bobai gthoi ge phola ni musung tabu phola tma jeng musung ja Bible pore di bono tui wansok di kaitor tui wansok di kaitor bai koksa di kaitor no sandi obot no kaitor jeng no musung ja ge phadi jeng pilas kang obono wansok lainai Bible pore wani bono wansok wani kokthai rokno tui wansok wani
माने तमाबो अमो तै साखाना तमाबो अमो हाय के काइदर साखाना तमानि बागै अमो सुइजो खाना बहाय रखनो तयै वासोकनि इंग्लिश बाय के मेडिटेशन पाना होनाय मानो के बाइबल परे माने बेलाय केना चिनि ख्रिस्ट langmao Christian ni langmao belai kena nangkuk mani tabuk seng thangai tongna ni bagai oxygen nango omo haina seng chini Christian jibon Christian langma kaha ke tongma ni bagai Christian hai ke tongma ni bagai seng kaidoni kok thaino sabrubrung seng sawani nango ba porewani nango oxygen srasa maya kena जों लाइ बायनाय थै बायनाय नों बाक्सु बाक्सु नायदि रां माना मायाव हस्पिटालाव थांनायदि माने ततरारग तमाबो अंगै बा अमरक गफंगै सिग्रेट नंगै ततरारग गफंगै रां माना मालिया गेट बरनो ऑक्सीजन माथे पा तमाने माले ऑक्सीजन माया के बरक सेकेंड on थै बायनाय गे अमा हायकेनो जों ऑक्सीजन नांगौ अमा हायनो जों काइटनि ककथाइनो ख्रिस्टान र फला ni sukti ke tongoni nggak kaba kaito bai kerenggai tongoni bagai जों kaitoni koktaino जों परिवार नांगौ बेलायखोनो दिनै तंसुं langmao जों नांगौ तमाने माले जेफ्रो जों काइटनि koktaino परेवो वानसगो जों चिनि सायानो जों सिउ ते साया no sima bai जों सायानि कागै फाइमानो गेसों गोबैयो लामा सवै langzagay mana pia baseng o bible se porli ang kasini saya no bisilia omo saya hin bisilia ngeseng aroni kutul phayani banailia ngeseng aroni kutulia ke aronu seng kelegi tong sinai hani bagai second Timothy chapter 3 verse 16 ni chimi 17 jora seng pore ke tamano beba kaitoni kok thai no beba bible ni kok no kaitor bai kobol jagai suijak mani abo kaham no phwrwngthani chugu get yano hanya punuk thani chugu kaham lamo tlang thani chugu hani kwangmo podre pochung nuk ge chayarok no kaha khlai thani chugu ge chungno samung kaha khlai bani bagai tiar khlaiyo ani chung nuk ge kaitoni kokthai gubui hani bagai chung gubui wo thangani ba gubui ni mote kaha ke lama soit langjagoni ge जों बाइबल no pore thai John chapter 17 verse 17 no sawo ani sawo borok no kathar khlaidi gubui bai borok no kathar khlaidi nini kokthai ne gubui ni sing aro samani no ge kaidoni kokthai gubui ge kaidoni kokthai bai simisi sing gubui wo lama gubui wo जों soit langjagi mana kaitoni kokthai teroi kahawo जोंनो toiphei mana number 119 number 119 lobmung 119 33 ni sibi 40 jora जों porikhanu goro lobmung suina in tamaisa ano ano phwrwngdi nini ke tongthai bono ano phwrwngdi nini kokthai ni motena ang himui tongmoni nung ano lama phukdi ano chubadi number 119 verse 33 ni chimi 40 jora ang pore ke jora kabang nanai hani bagai ang pore lia get 105 o haini sawo 119 105 nini kokthai na ani lama ni chati ani yakong ni chat keseng kaitoni kokthai nango tamane mole o sangsarang kamanak ge manak mawo himani ke जों chati nango bohaino o sangsar manago bebang no jani je wasoknai soitanni musuk tei tongnai o sangsar ani bagai जों lama kaha wo himani
kaitoni phunukmao himani ge जों जाति नांगौ ओ जाति इंखा कायदनि ककथाय जोंनो लामा सरै का केतलांमानो जेफ्रो जों कायदनि ककथायनो परेवो बाइबेल जों परेवो बो जोंनो गबैयो तंमानि गबैयो हिमानि जोंनो फोरोंगो दे जोंनो गबैयो तंग्रोनाय तबो बाइबेलो सामाहाय साम नम्बर 1 verse 1 to 3 wo porekhane rok nuknai bufang tuima rokungo bufang kaijak hai jengnai tuima rokang bufang kaijak ketama bo tuima no angke belai be krang 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 ngi tongnai angke bethaibo bo thainai ngi so ke tamane bagai lob mung wo ukok saka debi tamane bagai ukok sa actually Israelo tui kom watui be kom angke bufang rok kaha ke belai ing tongmani bethai thaibani ke tui nang hani bagai tui ma rokungo tui bufang angke tama bo tui man thogu bethai belai krang sara ngi tongnai angke bethaibo bo kabang ma thainai ngi जों अमहायनो जों खृष्टान रक कायतनि ककथाय इंका जोंनो तै हाय जों तै नांगो गै कायतनि ककथाय जों बेलायखोनो नांगौ निरगल बाइबेल भार्स फरायनाय मोनो आं फरायलिया तमानले जरा गोबां नालाय गते जों फला बाय तै दुल जागै तंगनि के सुरिमा तंगनांनाय सुरिमानि ताबो सुरिमान इंका कायतबाय कक सामानि जों सुरिमानि बेलायखोनो जोंनि खृष्टान तंकुसुंगो जों नांगौ खृष्टान र सुरिमानि इंका कायतनो कायतनि थानि बेरावै तंमानि कायतनो नांजागै तंमानि दाव बुमा फबाय जों बोसाराव बुमा फानो नांगो कक सावो अमाहाय जों सुरिमा बेलायखोनो तंमानि नांनाय फियाबा सुरिमा इंका हाय क्लाय सुखाय हाय फानो साब्रुब्रुं बोखारो सुरानि बेलायखोनो कस्त kaitobai koksamani te kaitono sanmani sub ano subadi jau जों besarok boma phano kolom nangke kolom sawo boy nangke boy sawo sapan nangke sapan sawo samung nangke samung sawo omahai boma phano samani jini pholani apha jini omongka जों sabano sanai pholani nangmani kaitono जों suriya manen tamabu जों जों नांजागिया मुंसा नांमानि क्रೈ हानि बागैनो जों सुरिया कायतबाय कायतनो जों मुंसा सामुं नांजागिया जों कायतनो सुरिनो नांगौ जों तमाने मले जों नांगो गोबां मानो गोबां मा जरावनो जों सुरिवो जेफ्रो मुंसासे देरा रक देरा उइफानो तंखाचिनि लांमा आफ्रोको जों सुरिवाने मैतमाव काहाफ्रोंके जरामाया हायफानो काहाफ्रोबो जों सुरि थाय तमले काहा गोरों तंफ्रोबो जों बुमाफ्रोबो कक साथायब्ले हायब्ले हायाफ्रो कायसेरे बा नांफ्रो कायसेरे जों सान काहाके तंफ्रोबो जों सानो कक सावो बोबाय बुमाफ्रोबाय अमाहायनो वांमा बरक खृष्टान रक कस्त टेक्ट गोबांमा पद्रे पद जों जाला तंफ्रोबो बरक सुरिवाने मैतमाया borok sak no bebak no khaimani nayo mungke kaito no tumanai nangjak yang maniko जों kaito ni besa hani bagai kaito no जों santai जों bufa no sanya ke जों sabano sanai gezepro जों kaito no sana kaito belai kena tong thokjak जों bono suriu aproke belai kena bo tong thokjak je no जोंनो Subawani bagai botiar tongo. Thessalonian chapter 5 verse 17 by 18 no जों परेखनुगो थागियावैनो सुरिदि जेफा नोनो हामबायरवै बेबागोनो हामबायरवै सानै दंदि अमनो tor musuk जागो नैसो ge kai tor boni busarokno toma musu bono suriwै हामबायरवै tongthों nibo musung जागो गेजों सुरि थाय जेफ्रो जों सुरिवो जों दिनै कस्त टेक्ट जरावो
kaitoni khaksangma जों yasagui mano ngiyake suri yangke kwbangma borok omohai palma yatma khlainai hingke baksa ba palma sokli yangke kotok soloi thuyo bithi sawi thuyo Christian bisingbo omohai tongo tamo mele palma liya tama khlainai hingke jephru जों suribo kaitor sini thani kok sawo जोंno khaksangma rawo hingke जोंनो lama phunogo manai wana cinta ni yakni जों yogui mano get Philippi chapter 4 verse 6 ni chimi 7 jora जों porekhonogo aro tmaisa mungsani bagi tawana di pia beba gono hambai rowi suri si sandi te nini nangmani no boni thani yap boni thani sandi bono rodi ta koktung blai roma haike bono rodi niso ge chini suri mani bisingte जों bono sanaiyo te chini suri mani bisingte जों siwo chini apa engka belai kana maya gnang te belai kana phan gnang bebak boni thani manya krei te जों siwo boni musuk mani chini langmao tabo जों suri kangke जों botama nai tama khlaidi ho जों siwi manai Jeremiah chapter 33 verse 3 what maisa Jeremiah chapter 33 verse 3 osawo ano ringdi angnirokno te nirokno ang kemasengsa te ane phano ang nirokno punuknai nirok bonosia haipona ang nirokno punuknai ano sandi nisyo geseng santai gete kaisangke जों boni kokno khana thai kok naya engthai krei kok khana mani engkha kok kaitoni kok khana mani kok nanai engmani tamabobo ge ang khlai mano yakawi age ang ani langma rogo khlai phaimani no yakawi tabo katal ke sinai ba kaitor satui ang tong sinai bosi kok khana mani kaitoni kok khana mani chini langmano kaitoni thani yaphairo mani जों Bible sawo जों katal engkha जोंनो bo katal ke snam kha जों katal ke snam jakha जों teitma chini nokphang bu katal chini apa bu katal जों age soitani busa tongmani mane soitan bai जों khajagi tongmani kaitoni busa no haiba soitan bai khajagi tongmani tabo kaitor haini hai जोंनो phiyogui tlangkha getabok जों katal engkha jak mani mankha tabok je Bible sawo 2 Corinthians chapter 5 verse 17 no tumaisa je Jisu Kristo wo tongnai ba Jisu Kristo no manai bongka katal borok ge kok khana mani bisingtei जों tumanai chini bukhano Kristo bai malai wani bagai bo phaipro boy malai wani bagai kok khana mani bisingtei जों bono tiar khlai sogui tongi mano kok khana yanke nang bahai tiar khnai tomonle Jisu Kristo so ang phainai ge tiarungsok di ge bo phainai no bo no siu oma hai ke tongsok di tomonle ang oma hai no se hanjago oma hai no naisreu ge kok khana mani bisingtei no bo phainani homano tiarungsogui tongai mana जों Romans chapter 13 chapter 13 verse 11 chimi 14 jora porike जों nugu tabo engkha uzora engkha belai kana tomanai English ok saw high time mane Jisu Kristo phaiwani jora kasok sogui tongla ta thusidi sisawi tongsidi Jisu Kristo phainani kasukha okay nang tiar sogui tongdi besak okay Roman chapter 13 verse 14 opor laisina Roman chapter 13 verse 14 Romans 13:14 ang poriwono hake subrai Jisu Kristoni daseng yagonadi sakni musung tei tongna bagai tongmung hamya tongna tawan sukdi tabok Jisu Kristo phainani kasoka
da seng nawi tak sakni musung ti ta tong sidi bobai malai soknani bagai si wan sok sidi bo phaini kya te jora kri kya bo pro phaina hani bagai jeng boni bagai wan sok thai tiar ngani bagai jeng wan sok thai kok khanawi tongmani bo tamabu wi tongmani ingka kaitoni musung tui kaitoni dag kaitoni musung tamanai kaitoni kut kaitor bai control khlaijagi tongmani kaitoni musung tui jeng tabok jeng bongkha jengno remote tui thungui tongmani omaha sini sakno boni bagi yapar sogui romani e jeng kaitoni musung mani tamabu no jeng nai tukoni nangnai kaitoni musung mano tamabu bono jeng nai tukoni ba siwani nangnai yake jeng sini musung tui no tongnai sini musung mano no jeng khlaina nangnai ke sini musung mani ka kaitoni musung ma bai ferlayo sini musung ma bai kaitoni musung mani Bible sawo tamanai arisi tamanai sini musung mani ka kaitoni musung polani musung ma bai ari ni jeng nugu Bible sawo kaitor chini langmao boni wan soksak chapsak tongo jotoni langmao na chini boni musung mano chini langmao sabro burung bosungno sirowani nayo phunugwani nayo hani bagai jeng bono sinani nangnai bosungno sirowani musung mano jeng siwi bono jeng khlaiwani nangnai Jeremiah chapter 29 verse 10 ni chimi 11 jora porike jeng nugu ro tamaisa ang English be porisine for thus says the Lord after 70 years are completed at Babylon I will visit you and perform my good word toward you and cause you to return to this place for I know the thoughts that I think towards you says the Lord thoughts of peace and not of evil to give you a future and a hope जों साइमानो इजराइल रक बेबिलन बाय खावै जुद्ध मेसेंवै लांजाखा मेसेनै जुद्ध मेसेन माने याकुलो बरक खावै लांजाखा जोब गे आफ्रो भाइनि साव आं नरनि बागै काहावा सुकमानि दङ निरक 70 বছর 70 years ni pore nirok haini haini hawo kipil paifine tawne bagai kaito babylon no rohor Israel no sokmoni ani Israel no mesenoni bagai Israel lo kok nalia kaitani kok nalia musuk tui sak musuk tui tong laikya kaitani musuk mana wan sok lailia haibana ro sawo tabok nirok no siro wani bagai nirok no ko nyene khlaiwani bagai ani thani kipiloni bagai ang borok no rohokha nirok 70 বছর aro borok bai khajagui satokjagui ma tongnai haibana 70 বছর wo nirok kipili phaiphinai ke nirok ni bagui se asok ang wan sok mani bo nirok ni kaham ni bagui se nirok no haya khlaibani bagui ya nirok no kesang khaksang marok oni musung mano sung naitugui siwani nangnai ke paithago tuma जों chini poito ani poito tongmano ba chini poito tongmano जों buino ba bak thai ba iba share khlai thai klai tomani bagai जों buino sa thai chini poito no tomani जों bui bai share khlai thai buino bak thai abongkha belai kena important ani bagai जों si thai tomani bagai जों khlai thai जों muthangjak mani yagulo jotto nisai hamari kotorkuk engkha kaito ni aro जों buino toiphei mano jepro जों buino kaito ni thani toiphei mano obono जों afrono जों jotto nisai hamari kotorkuk mano yakoni kha jotto nisai hamari kotorkuk boni yagulo जों buino boni thani tobomake jotto nisai hamari kotorkuk manai जों bahai ke buino kaito ni thani toboman chini poito no जों buino sama bai
जोंनि खाकसांमा जों जे एक्सपिरियेन्स जों माने जों बनो बुइनो साइखना रमाबाय ते जिसु ख्रिस्ट आनि बागै थैख्या आनि सुमसंनि बागै थैख्या ते आं बुस्थुम जागलिया बनो पयत खालायमाबाय दाबो आं बबाय तंगै मानखा अबनो शेयार खालायमाबाय जों बुइनो ख्रिस्टनि थाने दबाय मानो दा पल bo जेफोरनो उ ककनो वानसंगो बाहायके आं बुइनो खायतनि थाने तो मानो बुइनो ख्रिस्टनि कक खनारoi मानो बुइनो बाहायके खायतनि थाने तो मानो कतमा kaham piri मानो बोनो हानि बागै वाइसा बो जेफ्रो जेलो चोजाक तंगो बा जेलो चोजागै बिचार खालायजागो आफ्रो आग्रिपा राजा आग्रिपा नो बो कक साखा तमाइसा आं आं आगे ख्रिस्टनो उल्टा वासगैनो आं बुइनो बु टक जे ख्रिस्टनो पयत खालायनिर आं बु टक खेतो माने पियाबा बोनो गोबो गोबै मासाया बोनो ख्रिस्ट बो थैयै दैसा थांगै बासाखा नैबो बोनो बु कखना रखा आं बेबागनो नुखा आं खरकसा सातकनाय दंमानि ख्रिस्टान दंनो हायफोर आं गोबैनो सिखा कोरोनो कक पिरि दंमानि हायफोर ताबो जिउस र अबनो चाजागिया हानि बागैनो आनो कष्ट रवै जेलो चब ओंखाय जतनो उ ककनो पयत खालायथाय ओंखाय आफ्रो आग्रिपा राजा आग्रिपा साव नोंबा आनो सासि ख्रिस्टान हारतो इंखाबले ओंखाय रां साना नायमाखे bo sebani beskang bo tong seban no kok sai tong bo tei nailia bo je phano Christian kok no bidane nei wanso ke sing bo omo haina wanso tai sini poito no sing bui no sai khna tai Peter by John bo haina borok sajaka Christian kok no ta tei ta pir laisidi pir khang ke no jelo chowi nirok no kok songwi jelo kok songwi rai te buto khlawi nirok no buthar paine te ta salaisi haipun borok tumaisa nironi kok de namani cha kaito ni kok de namani cha जों जे नुगमानि खानामानि न जों सायावै तंमाया जों मा सानाय नै Acts chapter 4 verse 18 by 20 नि फरायनि मोन Acts chapter 4 सामों chapter 4 verse 18 by 20 okay अबनो चिनि पयदनो जों बुइनो बाग माने गाहायनि हाय दिनैनि तंसिदि हामिया बायता तंसिदि aroni ongkhri phaidi uphilwi phaisi जों आगेनो हायाव यारं सुजा गै जों मोथांजाक फनो आयारनि कागिमेया गबनो कागनि के जों बाइबल पढिबा नांनाय जों वान सगै स्टाडि खालायनांनाय मेडिटेशन खालायनांनाय आं काइबा पॉइंट शेयर खालायका पढिनानै मेडिटेशन खालायनांनाय ते सुरिवानि तंमोन नांनाय काइतेनि ककनो खनावै तंमोनि नांनाय ते oni muchung mani tamabu ani jibono ani langmawo bono जों साब्रुब्रुं ani langmawo kaito tama muchung jak bono जों siwani naitugoni nangnai gete chini poitono जों buino mas bakhnanai ge buino kaitoni thani no jotono hambai